Iskay kaq sala Tribunal Constitucional pi audiencia pública remota ukuntakama chunka pusa hatipaykunata botanankupaq sahikusqa. Kaykunam hamusqa hayllas llaqtakunamanta. Kay hatipaymi hallarisqa isqun pacha kimsa chunka tulmi achikyaqta amparo hatipaywan expediente 00749-2021-PA/TC yupaywan tupaqta. Kaytam churasqa Jorge Aylas Cárdenas, Mafre, Perú Vida, S.A. nisqapa kuntrampi. Tribunal Constitucional Huasipi iskay kaq salampi kachkanku magistradukuna Augusto Ferrero Costa Umallispa, Ernesto Blume Fortini hinallata José Luis Sardón de Taboadapas. Magistradukunam amachaq abogadukunapa willasqanta uyarisqaku hinaspa tukuykuptinmi hipaykusqa butanankupaq chunka amparo hatipaykuna suqta habeas data hatipaykuna hinallataq iskay cumplimiento hatipaykuna.